Ćao Raja, evo nas u novom videu. Ja sam se malo razlijenila prethodne 2 ili 3 sedmice kako nisam ništa objavila. Tako da evo danas je srijeda, napolju je pakleno i mi smo došli, gdje smo došli? Na Brus. Fino reci, ne znam sam. Brus. Ja nisam nikad bila ovdje. Uglavnom, ja sam mislila da ćemo ići sa tim nekim vozićem, međutim ispostavilo se da nećemo ići vozićem, zato što ako budemo išli vozićem mi nećemo stići na ručak. Ali ne može ostati gladni. Tako da... Pošvamula sam. Pa ne znam. Što koga ti da ti reci? Vidi imaju neki bicikle. Možemo cesti ovdje u baštu, a možemo vamo dole, a nema djeti. Znaš šta? Što ja nikad... Nema... Što ja nikad nisam išla u ovu loptu na vodi? Inače, meni je to stvarno super, ali je Dražen klaustrofobičan. Me je rekao da nikad ni zbog čega i ni zbog koga ne bi ušao u tako nešto. Meni je to baš full, što ima veze? Ježe najtoboga. Ne te gleda. Čekaj da snimim. Pušta, ja, možeš. Patkici. Možeš. Hajde, hoš proći na banaku. Ja, gdje se ja slikat? A ne znam. A što se ne bi slikala dole? Hajde, proći ovako u krug, eno imaš tamo konje. Hajde. Možemo se slikati sa ovog toga. Ne znam. Šta se može voziti? Vidi, evo ti, ja mislim ovo moraš, evo se plaća, na primjer, 20 maraka, to daš ti, to ti. Što, pa nije to puno? Nije puno, jer sad puno ja i ti dođe naš 4, na primjer, 50 maraka. Pa ja, što? Pa može ovdje stati ljudi koliko hoćeš da jedu. Pa ne, ja sam lupio. Ja baš je fina, sviđa mi se. Ja ne znam što je to. Muka mi je više od asfalta i od vrućina na asfaltu. Ja, nisam dolazili vamo. Pa nismo nikad doveli. Nikad me nije doveli. Hajde ovdje po ovoj vrućini. Ne, jesi našao kad ćeš me dovesti. Dobro. Još uzastra. Joj, konjića. A što da nema još nekih životinja? Nisam zimi taj dolaški, jer zato sam htjela, hajde prođemo. Možemo li to priječiti jedan? Evo daj nam majke se polomim papučama sam. A mislio sam put da ima, ne moram lako ići. Što da nema još? Kao baš je veliko. Da nema još. Piše ko kad platiš 5 maraka vožnju, obuhvata ulazak u Dološki vrt. Gdje može biti taj Dološki? Sve nam je cijene provjerio, sve. A takvih cijena nigdje nema neko od nas. O jebote, ja crku. Joj. Može se spustimo ovako, evo tako, evo tada možemo i tako. Možemo se spustiti vamo da vidiš. Kuda? Evo vamo da se spustimo, vidiš. Iznad ko je pored konja? Ja. Ajde. Pa kuda ćeš, još da popriječimo ovdje ili... Pa gdje bi ti? Ili da gore ideš tu? Pa ne znam. A? Kako da ćeš ček da okrene svi? Aj! Nešto mu ujede. Neka buba. Tiri. Sam čuješ nešto? Zuji. Reserved. Ja, toplo, ali opet i ovdje nije toliko toplo. Nije pretoplo ko što zna biti. Vamo gore bi srčio sam išao malo reći. Ali ima, sreće, ima ovdje šume, znaš, malo. Neko kod nas dole. Tako ovaj narod što gleda ovako što ja snimam. Tebe briga. Jedan je život bogati. Neki je život. Slušaj, pošto nisam snimala ništa. Decenijama. Nisam snimala ništa sigurno 2 ili 3 sedmice. Šta me briga?
Ja imam pravo da hodam putem, da pričam sama sa sobom. Ostalo mislim sama, ti isto šta. Tačno, tako. Tako je. Jebote. Majke, mislim da ću povući ono malo prije što sam rekla da uopšte nije toliko vruće. Što je bilo prije nekih 20 sekundi. Ne znam kuda ova šadra ide. Pa da, pa neću ići do Nedogle, majke, otići do Višegrada, jebote. Aj ti skontaj kud ide. Tiš da je bolje da smo priprišli onda kod konja. Ima gore, koze. A, Čekaj da vidimo, ću moći da snijem da vidite koze. Ima gore koze. A majke moje imaju 3 životinje na svakih 100 metara, pa mogu su još neke staviti, brate. Haj, vraćamo se. mislio sam da će se završiti negdje ovdje. Sad ne znam. Joj, znaš šta bi sad najviše voljela? Šta? Ma sad bi dala što ćeš sad da se okupa, jedno da proplivam. Pogledamo, jedva čekam na neko more, na neko kupanje. Svake godine meni se ne ide na more. I onda zadnji dan, kad treba da krenemo, mene ne može Bog istirati s vode. Neki dan sam Slavici govorila. Znaš kako to meni bude fino? Mene niko iz vode ne može istirati koliko se mene kupa. I sad onako sjedim i brčkam se na pućagu. I na bovi. Žao mi, nekako mi žao. Isto kao da ga ostavljam. A ne želim da ga ostavim, sve dok je toplo. Napuštaš ga. Zato imaju sreću ovi što žive na moru. Ha? Može to radimo on sada, mislim da ne prelazim dalje. Kako hoćeš? Ne možemo mi prijeći, pa nije to ne ovdje. Evo. Glava mi tako šetamo. A sunce upeklo. Jebote. Uradi. Joj, što sad bi. Joj, majke, ti razvalih papuča. Joj, ljudi moji. Kaj, nema veze. Ne mogu i snimati i pričati i hodati po ovoj kaldrmi. Možda. Da smo sad sići dole. Doćemo jedan dan. Predvečer da idemo u zoo. I da idemo tim vozićem. Da se vozimo. Ono što zuji, možda neko nešto vari. Tako da, odo smo mi sad nešto sjest popiti. Ja sam više za pojest popiti. Da malo dođemo sebi. Vidi konjića, gdje si? Joj, što smrdiš. Oj, muva na tebi, nesrećniče. Nemam nikakvog šećera, nemam šta ti dam. O ti paseš, moj kamenje jest. Nekim kamenje ono gurao. O neće, ga ti probjera ovako siti travu. Ja ne znam koga pripe ovdje na ovo sunce. Pa jes, ali brate... Uopšte. Meni je jasno što mu vole... Muve ovolike odakle.
plaćao parking, što udari? Udari glavom ovim repom. Ma jebote, šijavš. 3 marke prije bio parking. Viš da sad nema niko, piše naplata stoji, ali... Nema nigdje nikoga. Možda se vikendom plaća, nemam pojma. Ali opet ni to ne piše. Ja sam rekao možda, razumiješ, viš da nema niko ne stavlja nikom ništa. Gdje veze i plati ili jebote, neću pobjeći radi 3 marke. Ovdje bašta sigurno pravi. Gdje ćemo sad? Hoćemo do njih. Evo sad da jedemo, ja sam stvarno gladna. A šta je, znaš šta je za ručak? Nemam pojma. Ne znam. Ja se nadam da je nešto usto. Vidjet ćemo. Nemam inspiraciju za pričat, ne mogu, gladna sam. Izmrcvarena sam, kasnije ću kad se najedem. Uglavnom narode, došla sam kući, malo sam se zanijela i zaboravila sam da odjavim ovaj današnji video. Kao što možete vidjeti, prvo sam prala kosu, sad idem da je sušim. Idem malo da odmaram zato što je stvarno vrućina i neka sparina užasno nam je ušla u stan. Ne može se istira nikako, tako da se umire. Kao što možete vidjeti, pojavile su mi se određene fleke po licu, tako da sada idem da to sankcionišem i da to nestane. Tako da to bi bilo to za danas. Malo nam se ovaj video baš nije ispao onako kao što sam ja htjela, nešto smo zbrzali, ali eto, s obzirom da nismo dugo snimali, treba nam malo vremena, meni prvenstveno, da se vratimo u štos. Tako da eto, to bi bilo to i hvala vam što gledate, ljubim vas sve. Ćao!